Kiembote ko ana ne Congo munanzaya mvimba ana ne Congo kwa kurenu Unidos tuzingilanga kiembote endiyo yo ipangie no toyo ne Congo mono na paiga lisongelebo samungi nangazawo kanda kwa pangi zeto to zayavo ekwaku to vidi sa pangi eto ke visige nima mwana kosi pangi eto John Batista di Banzila. John Batista di Banzila. Wau enitu die kuenda kunavata. Tukuluka ambavo enitu di pangieto di fiti kuenda kupate kumayandi. Bisigeni mageni nanga. Kwa kukalendi ziyama kwa kuntotoke. Idi navo tukunata kupata. Kansi ekikulukieto katulendi kiupilaka nako. Mvumbi nakenda kupata eleziamine kupata tangu di vutuke kanda afete kweza atubanike tamba wau tangu ifuene kanda di vutukidi kie sabala mbazi kie sabala dia 21 de maio kanda ngadienda kupata avutukidi ezabanike tamba koeto ngatusala kwa kureno Unidos katuele ko kutulande mafa kunapata edina mbazike sabala le 21 mai 22 à partir de 19h ekanda se amwanga atu avanike tamba amwanga atu ngakalawo ngadilawo vakimosi edina vo mono paikidi ngizabandike tsangu koeno mbazike sabala si ekanda de John di Banzila Batista di Banzila se amwange yatu abandike tamba fulu kuna Tottenham na baika muna station ye 7 sister baki de koko kulubakala 312 Tottenham High Road bandeko povo angolano bakongo a família foram em Luanda, foram em Angola, enterraram nosso irmão Johnny Batista di Banzila. Regressaram, como sempre o costume do Congo, devem espalhar as pessoas, dar a mensagem como ocorreu o óbito inteiro e esclarecer ao povo, depois espalhar as pessoas. Esse encontro será amanhã, dia 21 de maio, das 19 horas até lá em cima. Por favor, é chegar na hora, porque a família vão falar. A coisa importante é ouvir aquilo que a família dirá. É isso. Calocôndigo, estação mais próxima, é a estação do metro do Seven Sisters. É 2 minutos a pé. O número 312, Tottenham High Road. Baninga na biso, boyebi ke to bungsaki ndeko awa Johnny di Banzila, alors enterrement nzoto kendeki na mboka ndenge boyebi comme d'habitude soki nzoto eke na mboka toujours tango famille zongaka il faut baya ko solo na ba oba tikala ki faut bavandisa bango po bapanza bato yango eko salema lobby samedi le 21 mai à partir de 19h na Tottenham na 7 Sister High Road numéro 312. Soika ko bimina station ya 7 Sister ozui droite na yo on dirait okende na pa bisiki zala ki JP Swiss na kala. Donc avant comme na coin wana kaka juste na droite na yo ça les ala kabana je pense ça la ngoza yango 312. Soki bokomi wana boko kota à partir de 19h s'il vous plaît boya à l'air parce que famille ekoloba ndenge enterrement et salamaki. Chose importante zali boyo kali loba ya famille na oyo bazana yango ya kofrir bino puis ba panza bato. Donc matanga eko panzama lobby samedi le 21 yande kona biso Johnny Batista di Banzila endiona pangi kibeni visike nima. C'est triste. Oyo zalaki message uti na bino ndeko toyene Congo lukalanga yani kureno nis lutomasala kimbote kena. Ciao ciao.